no yebema on sanso etimaka in fact detenie team saudo no gu so mo sensan ne atade na anopa ye de won komode eba na ano amunim se Madrid akwaje trophy na trophy na tesa brosan ya se ade se nipa be yedu ana be pedi nipa be yedu ana be pedi sa trophy no na anopa ye de won koba kakram enso de ba e wodwumadi so na metete bibisa ano ada medi aye restore bi buy isi ade minim said there now come you aya is aya ni hanuma another day as kokeno ready yagubo na yasi Ellen Haaland this year yasi woko you kokeni is yasi your friend si kone o kan kese a aha no anya asemti your friend si kone si bia yesi na yasi Ellen Haaland ana yade na toto so yasi abo no ko bruta na anope me de won komo kakram e de ba na yetimi enso ewie pe entafe no atani I sure your number one can radio station dia santiment nyina anti atumine uko YouTube and now do comment in dia babeta tembia me catch us ya subscribe o subscribe any tembia video bia be ready no so sabetimi aka ana fe uko aye TikTok handle eno ye insure 145 FM our TikTok handle also aya follow we follow afe any tembia video bia betomi no won so sabetimi aka na eno etimi ababeta tembia me se ma hunya hwam esanse hunya hwam boy penti ano anso ye Rexona anaba kamfo adiama Rexona de 72 hours ade nkabapa na digina hu be hwam ye pa we obi amfifire tatewa na ema nka agina ho a Rexona ana eno so abeboa ye penti ana no pe no ma wonsa enso enka de na entimi mu aye pa wo matawroba ana no pe ko baby a ton body plus ana fe baby a ton spray bia benya bia tom na no so atima boa teleso wo mo se wo mo edi teleso cast no edi abaya star 110 star 110 so has na fe wo so wetwa tum keke wo se sande keke wo betima yisu teleso play up no na wetimi de adijuma na eno so etima ye kama wo matawroba mo enso asu asene eno etima menka funa menka cho se ade mu ye depa no eno so ayasa ene wo benya Franco Trading Enterprise wo bu phones a wo be dia bai wo mu phones na kama pa quality phones eno na wonsa kam ene Franco iPhones wo mu di Samsung aba na fe wo mu di Nokia so aba ni nyina no wonsa be kan do wo mu di smart TV wo mu di Franco charge freezers air conditioners wo mu di washing machine wo mu di blender wo mu di generators gas and electric stoves wo mu di CCTV cameras ene na kade nyina dia bai boga Franco no kumansi code mu anim say de odi wani chema eno ye dum eno so ade say jaba tours in ho me pato mo bo mo ni challenge bushop be ni omo old me comment so mo ho mo ni ko faknik ane jerim hwe e we dum wo mo numbers no aye 0245316 969 and as 05 IS01 358605 now when a Franco Trading Enterprise wobo any you may conquer na anano peno wobo and so yasene and confirm and so ya quiet the update no at the etana my main sense na mindi kobakaka and what with him say UEFA I dare say super cup to me total and no ya Paris Saint-Germain or more any Aston Villa and they said in yami enemy or kune be no na PSG bobo kono wobo so ati team and the Paris Saint-Germain apo montra me no mo matebo bako wutumi se game ni koye pa abrante the dia Vinicius Falesquere or no and they open the goal I scoring no and send to say it way and ba ko kan ho and PSG bobo kono na Aston Villa wo mu akoda we so be wanya 17 years ne tin at mantu na akoda na no ada ball mantu pa no ada ball na enya sam ko to akoba ha omokon ya ade na ntiba tentam entinam ye no mo so atimu bako enti ano yankoba kakwa so aja elpa ewo dwumani so na mami rom kakwa no da friendly matches ni bi enso eba so verbet mpato no Borussia Mönchengladbach eto mu diagro entina nwatwe ano so edema verbet bobo ko Everton wo mo so any Newcastle game no Everton wo so entina miasa ama Newcastle mo timu bako afi Eintracht Frankfurt wo mo so any FSV Frankfurt wo mo game ni total in fact entina num ana Eintracht Frankfurt enso wo so ye e boy se no so etimu bako afi no da ko mo bobo ko no wo mo ni Arsenal wo mo po 1-1 na wo mo wie na so mo po aye penalties na Arsenal ko no ablanta de Luis Kelly wo no nya ko no enso erma Arsenal bobo ko no Arsenal ablanta ne di na adi Baturina wo so se aka no edema aye ekomo nti eno ada ade de etoja bara on penalties ana Arsenal ball ma ko nan ade to atena ma komo enso ese mo bie no ablanta de Martin Odegaard wo bone de ese Africa Havertz abone de ese
Bruno G and so Koboni dia say Noni Maduake as usual Okokobo say no and of Brancha the Christos Solis as to the point dia the Tratam team when the players were more penalties Erba Hasan Abokono and what the Manchester United Wamusini Leeds United Omupo 1-1 Brancha the Josiah Zexi Josiah Nyabakwa so and Nyasam Kutrakra Eronsen one so and then Leeds United go no so mu na say eja omo atukane amadi said no mo he de we ade no besiako omo bo penalties Manchester United etimi advance here omo bo maku enum omo sai ba ko Abrante de Bruno Fernández one no say penalty and Manchester United Yori Tielemans wakobo ne de essay Nasser Manzraoui abone de essay Jack Fletcher wabone de essay Matheus Cunha abone de essay Luke Shaw and so say de Manchester United Boboko no another United game no afa mame kopa no fall over course another Nottingham Forest eto mo pomentra me no mo timu bako ansa na Real Madrid wamo ansuni Deportivo Corona wamo su game no su etimi baso na in fact de tenie na kenim say game danka we dia monto 20 na bebre beta another there sa Madrid atena ba kopa no mo say Abrante de Ibrahim Diaz no ananya toli go edema Madrid Boboko no but players Ben started edema Madrid atena ba kopa no mo boy goal post no na Andrew Lunen and actually goal post ma fe Den Heinsen and Antonio Rudiger and a ball 4 and 5 and of Dazzle Dumfries and Carrara so mo man about 2 and 3 Eduardo Camavinga and Bernardo Silva Edna Fifio and mo ball Ibrahim Diaz ball Adagule and mo ball the new Vinicius Junior and Hendrick and so started edema Madrid Boboko we players are wo so edi started ansana wo mu changes ma other players no eba besia career nkobeka kwa so tota me pato Fulan wo mu bontram no ama Malaha and so bontram no another SS Napoli and so ebo adwuma ne ye pa wo mu so ene Arita Saloniki wo mu so game ne toja ama Napoli ya wo so ntena ayensia ama boys no so no etemu me no tie no ata ene ye game a etoja e wo dwuma de so ene ana pa me kete kakra dama ene matches kakra so ho eno so be power ene ye UEFA Europa League qualification matches eno so be toja be sixers e wo game ball and so ene no me down Ramukase enti mamen koma ene na fe ye kokodi dwuma kakra no ati UEFA Conference League eno so matches ni bubruja bebre e ba so nenti ene ye dia etoja e wo dwuma de so na no pa ene ye ketere e dia ma now afe no antwani I ensure your number one account radio station dia santiment nyina anti dia tumine na ya baba ko transfers na ya di nkoma kakra beta makato se uko aya YouTuber na insure 104 FM na fe wo do comment na no kwa insure TV awe ya YouTube handle ana afe TikTok no eno aya insure 104 FM neta wo do comment ne dia bana ya kenkan kakra e dia ma wanti sha wo do nyina so now ma ye ni dwuma kakra na fe ye we de we niam no enso esiko na ayi ya madum wo de dikan ma me Madrid do mo trophy no mo kwade na ma me Madrid trophy no ma me nsa se mfiri ansa na meko eye UEFA Super Cup no kwa so makwa akwadi nkoba kakra na eno ata Madrid akwa akwati eye trophy na trophy no ya friend eye Teresa eye Herrera Teresa Herrera no ya trophy Madrid the phone so akwa akwati na Madrid the kwati ya se trophy de teni enyankoda de peja trophy no mu ye duye pa we de wa trophy ni sitia na enkantete once ene Jesus film mu hwebi no enkantete Roman so da no tete dia no dia tintintintin no mpacho enu bi the same thing ana tese trophy ne tese pepe ana etie na eno da eno ye trophy Madrid de tie Madrid de trophy no ene hwani pa atwa ho ase 1 2 3 4 5 6 wo mo ben trophy ne nkwa eni pensia na at that time no na nipa 9 ana apeja ana mu mienu su ejina kire enti Madrid trophy ne da omodi no ya nya beto trophy no de wo musi peja na tese Vinicius Junior akra ne sere o se nana de e de na nkrofo di mai enti mu amatwa ne e wo YouTube no e me se mu be hu Vinicius Junior ono ankasa trophy no mate no aya de honwa ene de wo man so esi apeja na tese de no enso nkoma kakra ne na Fede Valverde wono so ene aya Deportivo wo mu player ba ko na epeja trophy mpacho eno so ni we de otimi se boys ne ho ye dinye pa esense wo ma di training ni adade enti ane ya Real Madrid eno ada trophy Teresa ateso mo tie nkoma kakra so a ene make it edema na mamenko eye UEFA
Super Cup na menim koba kakra na menim se Unai Emery aba ne UEFA Super Cup na wono kwa wakwa wanjida 2014 na against Madrid Olusuye 2015 against Barcelona Olusuye 2021 against Chelsea Olusuye and 2026 and also against PSG and also alusunti wakoma koma nine ninyina na nya de se Luis Enrique wetima UEFA Super Cup no enkobaka kwene na PSG boboko no womso mo peso mo UEFA Champions League the third time na eno ne kobisa Luis Enrique se kwan be no befa so obetim no so mentality womo try so mbe weke na ambition nso etima ba me in fact I very difficult there but on be try so metimi nso atede so mo na so and this season PSG boboko ne catch se UEFA Champions League no woman say UEFA Super Cup na kwan klobia so woman santi UEFA Champions League ni de so na so ene head coach adama PSG openya ni de Luis Enrique enkobeka ko de tuta anena no pay yakate de ma ne na PSG boboko no ya say woman ba beka teams back to back womuji UEFA Super Cup no e de so na so ebisi ya teye pa 1973 1974 season no me pato ayaz boboko no so back to back committee and I 1989 and in 1990 and also AC Milan Bobokono woman so estimate Madrid and also 2016 and in 2017 and also committee this woman so and on 2025 and on 2026 and also PSG Bobokono and try and yaka teams we imagine back to back PSG about 2009 and also UEFA Super Cup no I won't come back na Richard Adamfo William Pato akoda we womun sadam bu no omuso heda anyade tamon start PSG and oba na bua ko say eh na akoda we de defender ben na PSG akwa na pem e wo ma sisi ade akoda no one way poster boy etire ho sisi aba na defender se pa e bia obo Vio Van Dijk mu wi a player betimi aba be body team enso ye William Pato bo na akoda ne bo no enye yi say na monim say ya say aba na this competition UEFA Super Cup no one player pe and one ma 50 plus passes pass na o man ba kokran say 50 plus passes wo man ba kokran say na eno 2016 eno abanta ne din adi Daniel Carrico one way sa record no since then player be no way sa record na no other William Pato about 70 passes na koda the boy no ba kokran way fanten enti after Daniel Carrico no se say the abanta ne din adi William Pato one so na ebano UEFA Super Cup na passes a party one no Gina Brane and ya so ma e fantan and also kobaka kwani another me baba katam say Barcelona abeye the second beat me pato first beat na 40 45 plus 5 and Crawford de Koya yes so mudi do ya na team and tinate Manchester City catch on masa akoda no Brussels kana mukika no mfa binka ho enya de so mbaji no so okay omokobo am ho ampa na Barcelona for this time we me the 55 million pounds and Koya who converted the core euros na and ye 60 million euros and ye ska Barcelona de kwade kerim 60 dia and Crawford better no adam back here me catch am say Barcelona so me 6 in Nebeko. And I say, Crawford din Kobakata Basona San Cabaya, Advance Nan Kekahunum, Wamufaka Crane Free Fanan Koye 65, and as an uncle Ebia 10 million, and Tanka 60 million packet, 10 million add-ons, Basa Frontier, and on me 60 million cost, Advance in the idea in our car, so Mokwana. Man City as 60 million Janya de so mobete Barcelona phone call no man samla pm so mo pro Rodri'S Cascanta Rodri'S yantone 60 million kwa enti wo paso otona mumfa advance bi nka nko fancy anya hwe kwa de akoda no nka 70 bi de ankombete but the boy per city so mo pep aya runs 80 million mo di 80 million euros ba wam so mbete manya 80 na munya 70 and na tasa mo so mo discount pa enti ane ya Barcelona nko bakakwa e from akati Eddie Abba, now Barcelona omo legend, and so is Xavi Hernandez, and I pay Matete in fact, and when you and a bar said when you sign contract, at the man Netherlands, now set to no Doriantino, and not down back, Mekato, sir, no more Roberto didn't come on yet, I didn't remember because of Papa Wanyade, Oko Portugal Wanyade, Oko Berto Wanyade, Munim Nam Kofa Kwawe Dineba, Masube Timayas, as I know Mutim, and when you know, no more release, Sadi Bassa, opinion, Daddy Xavi Hernandez, and the contract to 2030.
ani contract ene to rent ni da asema no enso ediamo pay na no ye report eja eba e wo dwumadi so ene ana pay me ka check akwa ma na me ko tufe na makwa akodi nkoma kakwa na Juve se omuko Bologna na omu Alukumi e wo ho abranta ni din adi John Lukumi wo mu so omuko akofa John Lukumi adi akoda na pa akoda oni mpobo ye pa omu odidi se obo betimi aboa ye pa o ye Colombia ni pa reporter men se kan World Cup no mo beka John Lukumi akoda no wodi agro ye pa na yase Juve fa ko akaso betimi aviato no beda o ma advance ye pa ata so mo twense Bologna enso be ma green light na fence John Lukumi enso tima twani team and di Juve ani ankobaka kwanso men se kan we tumade so Mike Kawik enso adi nkomo woso ma mo kasa ana yaso abranta de Rashford oko bi so oko Turkey e bi so oko Saudi ni ade wose yanka ema obi anta se wanye different player o we Manchester United player na oye player ball no ni poye panti Manchester juma no mo ye this season abranta de kan bia wana wadwe ya ontantani ade ade onde do betimi aka say season we dia abante we wo hwe nanim ye pa so betimi aba na wo ba beboa amane man so atiba koye e de Manchester United bo ko no ento account no Manchester bebo UEFA Champions League Manchester United bebo League Manchester bebo FA Cup Manchester bebo EFL ni nyina enso ade say wo hwe so bia abante no anko ba bia no watimi abo Manchester United ene enko ba kakwan so etotwam e wadwumade so ene anopa make check akwa enso ediamo na mame kokuti Romero na ni agent ayo panya ni dia di Cairo ayo Palomo na mame Palomo na mehwa de kakra yase anuata woko aye ni Instagram ani ni social media handles adasa papa no enso TZ kakra na what the dark image ana edi eba dark image no eni obi ase kuti Romero na mpato anu ya de anu anwumere what the eba na Quincy ana eba ade amesa akola no obenya Atletico Madrid no mobeka Barca for no mobeka mbabaka cham se Barcelona na nko mopese o mosia akoda no be na team o advance ye pa no Atletico Madrid enti another 40 million euros no package no yeso o mawiawie amadante akoma bia ekoma Atletico Madrid ebeto abranta de dinadi Cristiano Romero team and the Tottenham Hotspur enso benya sky kranso efremo and ye sales on clause no wo mdi bia sema ma abranta no 15% and they say that kwame bia umutimi to abranta na and your reporter men say can pay me pay na abranta na air flight and so at the corner Madrid kodie mu hono wakwa ni medicals no adi amatima ni dinan so ati ayam pato adiasa Atletico Madrid ani yankoba kakwa so eba ewo dwumade so ene anope no make take kakra anso edi ama na mamindi house sense won koba kakwa high sense so odi ne mapa na edi aba na say TV na open refrigerators wodi bia ba test freezers wo benya de air conditioners wo benya de afenso gas cookers washing machine smartphone sound system wodi dina bia ba water dispensers no high sense Kumasi Kodem ha woko eduma mpato wonsabe kom na edum no there's a dum post office in Chao pe omubo ho tafo Azaria Johnson ubenya omutano sunsu anyom na afe adeso obvase womu ho woko sunyane omene aina bi na ejenim via takwa ana afe takwa de woko mankasiba womu woko fawidi obenya omo hohoi enso benya omo no ye Volta region Tamale eno so benya omo techiman so na wenya answers wako akwaje oni amapan krande ba bebre atemata mo North Industrial Area Johnson mo batoda Kaswa broadcast na area mu ho mahia baby amatayeko wukon kran ubenya license wo no mess na 0302550000 niema beto market bia no 5 years warranty ana me dem akunu nkan limited de dupa ana diaba wo msi nupa na bebo ye pom de huntu capsule e de ba ye memedro be ma Johnson tentem wado ye huntu capsule process enlargement na eteto wado ye huntu capsule nyaminum na mu ama wo mensom na nwie pem afenso be ma wo bo tabirito e wo mpem no wo be de misaki swaba will be to L from a slow erection and answer premature ejaculation na etitwa sexual weakness no we draw mesaki no nya bianom wo ba bia to ye araba bazin tabete no ano ba bia onya binuma aboa ma wo ma yosam no nsu ewie pe wo your bampa to nya binu afi menstrual pains menstrual disorders no e ba betu ase dem a wo mo numbers no aye 0244275429 adese kulun Ghana limited ne wo performance any drug shop bia wo nsa be come MTN Ghana as men kan to so one fiber no
egusu etwende den enya fina be sande ade na bafa we dey wo sande atententen netem etan say we 100 megabyte per second and no every man to be a 299 and a 300 megabyte per second wo sande ade every man to be ano we be 444 and now 500 megabyte per second and you journey and say you shouldn't go to them and no every man to be ano etimetia and you at MTN Ghana and the man now pay wo matter wo mo else and then ABC games yanka ABC dia and ya dia kradia wo for phone no dial star 262 us no pick 3 letters afensu wona tikop ye do na letters me answer ba kokwa piema sika di try no ya bon premier sa me no piema ya bon plan watwe me answer piema 200 times to stake National Lottery Authority at the stamp in the so every 5 Ghana Ecom and ABC games so betimi atwabie na ya kama dia ma wanti sha wodo so wo mataro me na no pay wo mo so yasene ni na ma me ntwene kakwa na me ni nkoba kakwa enfama na mama branta ni dia di to say twe anu ata akoda no man of the month one atese koye ede man no joy for aye super cup no entano that this way twe enso ya adwuma ne ye kama pa ade ma team ni dia di PJ enkoba kakwa de na ye pon game no ano panya ni dia di na sa kalafi wodo na ye president ede ma PJ bobo ko bi sanse ye ni nkoba kakra brade bakola akoda no mo beton no asa mo twetwo ofa ne ba na asa mu ye heda hum ye mbaba akoda na kwana ano se yanka mo obi ancha so obi anya abotre obi an stay calm na o mo PJ o mo nye dede o so bibia no e calmness no mo de adwuma na on person be kasa pi sa branta na be ko ana so betena no ento obi abehu de we ade no be siakop enti the issue sir brade bakola so o join team and the Liverpool ana say we be ko Arsenal in fact o pay no ase enya abotre wo mo nya via baby branta na be ko no obi an so be hu de we ade de si ko na report am say kam e wo dwumadie so na Liverpool boboko no wo mo say ade so be say 2 wingers esan say o mo sam brade bakola e so mo nya bako enso ka ho entano da ya say enkoba kakra na sa kalafi edie no ama Liverpool boboko de ya nya gidi ye pass akoda de kwanko bia so metimi anya akoda no ene enkoba kakra so firi PSG akate edi abanie na ma menko Manchester City menko di enkoba kakra player na ejira no so abema Enzo Fernández enso betimi atwene Manchester City no anopai Matisse yes team a ye fe na Air Cassia women discover o ma advance ye pa around 60 million euros and yes sky so me dia ba for Branton Dinadi Tijani Rangers na akoda we midfielder Edma City Boboko no reporter men say kam City 4 person mu ja akoda ne kwan na anya Saudi ana ela Chris Branton bako yes uko no tenan forward sa wo meteso munya Tijani Rangers ha wo me pay pa yes akoda we su na betina ama Branton de Enzo Fernández so be fi Chelsea wetme fi Chelsea adwane City Boboko no na me ko Chelsea kakra ekodi nkoba ya say akoda no say na ni issue no ezitie Chelsea beja no amanako anasa omo manatra abusha report kakra men say kam say yasi Chelsea say Woma certified day 5 p.m. UK time. Now time is you have 4 p.m. no. It's answer womo 1 hour na dentum. Womo tell 5 p.m. UK time. Sir team be our pair branch and Enzo Fernández no. One fausi kama twatinem. Now time is tinada and Crofo can you and Tomota say deadline day. Team and the Manchester City. So musu fi so mo pair branch na and no first kademna no paya. Womo nyane no mo fa bid so mo de ba e moment so ba kokra 120 million pounds and yes score mote 120 million pounds wo mo say wunya nya ready na wunkra 120 dia to adrim enya de so mo ti eska bia less than 120 million pounds and yan koba kakwan so e ba oduma de so na tell so di ko euros no dia na kika ko be 135 mu ho and yan koba kakwan so e ta e ba e oduma de so and now no pay no make it take akra e dem away from that no me koko bisa say na openya ni dina di Sabi Alonso adan player no one said them feeling no so be bua toss and ampato me coding koba kakra e wo koba no reporter men second here ya say Sabi Alonso buy no wakati paying for say sani Jose Mourinho call Madrid wakati o say senior players bi wo ha one person wo beton ba kokra no eja nani ba no so na ma kukura ya de ene ne to don so be kop ana so wakati so players na aka de wo so ma da in fact wonyoma wo nani bedu ye pa enkanka Enzo de Moises Caicedo so two players no na dreamer enkani kwanse ba kokra fi Chelsea enti wo ma Chelsea fat ase ana Enzo ankasa ba no Xabi Alonso ene na din komo wode
na kasa watoni project no ateno kwa ni tima wono ba bese na brante no hu behia ne ye pa ewo wono Sabi Alonso ne squad na wo ba be build ewo Chelsea no yeso ne brante ni nyina kasa beta Chelsea fans o mu hedanim abrante no hwan na kasa gu na sumo se hwan na etutu du fo wo ha wo so Matias ye asa sabe wo bi high fever ate no wa no aso de da bi meko na kati nya motere de na ebe entimpato eno ni situation na Chelsea for ewo koban atase na no pay meka che kakra edema na wonayemre ane ekobi sansa man force san yo da Ghana to pay anamanya no mo se dan to player papa bia ni ade enti yemi sansa mbese ana no so transfer no de wo medi dwuma ye pa enkanka aye so next week de adia say we betimi aye adwumani ye pa na dia na ewo manim aye UEFA Super Cup no ano so de nyame adum ne wo mabwa wie enema anse dan koye de na next week we bedi dwuma ano ye team and de Aston Villa enkoba kakọ di pa ewo dwumadi so ne make te dia ma ne na Lionel Messi anso ne papa efirimo enti na ese Messi kokoya yie Messi akwaba eno ada wono so eba bebo eye ni game na tese enye asem keto akwa eno ada ye hwe San Kataman enema betimi akoye anso edia momo but nyame anim ne wo mu kema eno wo mu boy na nya de se Inter Miami anso etimi awini team ani dia de Lyon anso etomom opo mo 3-2 Lionel Messi anso ba bebo kakra erma team ani tinati Inter Miami and your reporter eba ewo dwumadi so a ene ye kete kakra ede ama eno ada wosi ma ne first shot abrante ni nya beta anya de se etimi ede go bia anso ba eno Lionel and Messi reporter fina kati edi eba on the 46 minutes anatasa chairman eba boka kwenti enkoba kakwa enso efi Messi akate eba enso nie na ma menko banim kakwa na menko Erling Haaland na menko kwedi nkoma kakwa ewo Erling Haaland na ma di kakatam se Erling Haaland ne yase yakwa kwanya ayi cocaine bi atasa ni mfanyini na eboboso na se Erling Haaland na sisia ne sabio oton cocaine ana se cocaine enya ne dia no mepato moma memra Alaska Star Enterprise enwiansa na wansa sticker no enu bi no mo dia from ade no so ataso mo de ton no enti Alaska Star Enterprise Upe wallpapers at the about them we hear marble sheet, we hear aroma diffusers, we hear inflatable sofa chairs, we hear ring light, bed salams, sofa covers, and answer decorative waters in the flowers, plastic window, sentiment, PVC 4,000. Woman of my coffee in be up. Now, Kumansia Edum, Mrs. Anote Plaza, first floor, woman Prudential Plaza, na Edi, and we have any Alaska Star Enterprise, no, and Kazu de Ania to do, woman Sony MTD office, and answer EcoBank, and they tell him Chomo numbers, no, I 025 IS6 50 and answer 02002810 080 now when Alaska Star Enterprise job woma boa ma nso dem siesie no etimi akoye pa eno team na process and plant automation etimi kanto se womo na eboa ama wonso dwumade ni nyina awie pem makato se kwan befa so a ubetimi ama ene o plant na uyusu enso ene electricity no etimi edi akwani abaye na emfa problem bia amno no eno aye plant process and plant automation for money ma omedi abaye Anubi and a boy pa na industrial grade electrical solutions. Woman and a dinning na and so at the mouth. Woman see genu a product and quite on the mouth into residential areas outdoor and the commercial areas and of industries outdoor in ano. Woman the distribution port at the above. Woman the circuit breakers and on the solar cables. Woman the AVRs and so above and on the highway solar air packages in the biabam. A face smart home DIY no nina be wamakate na woman seven canto say woman yakuku bransa wodwa womo wiasa fana nyina obi ajo matum ana edituma womo de cement ne ma ba womo de chant ne ma ba heyoke womo de omo ne ma ba ana omo de hello cables so ba womo de first so ba womo de highway e de ba womo de data so ba ana omo de furnace contact omo ne ma ne bia ba womo de son of ne ma ne so bia ba 5 years warranty no ma e de amount womo se men kanto say na month of August dem promotion na omo ye woto de o makati a ade so omo so ebe ne ma kakra de amati ansi kakra bi ana tete discount time wamede ma anya de tie ne boyi pa and Kumasi kro de mu ha wudi wani tema mekom and to no pe na omobo
Wamo anso ni UPA bank no ane tie nim hwe ewadum wamo numbers no 0200 077127 and as 0509 554 64 na onso wanya PPA4 wamo so atima so now mama me Ellen Holland na mini koba kakra na eno ata mobaka me baba katam say yase team bi wo preso wamo kobo game of Bolivia wamo pass ehu ye na bas ni wi nkwa na egum mbato we dia o ma advance na sabio enye wi cocaine si kone an yesi egum na enya sam kotwa kra yesi si kone ahodo egum no ateso ma season no ene yesi over 1000 pounds anatese si kone nso efa na yesi woton a ebua betimi enya pa no 17 million euros 17 million euros no enso cocaine package a teso mo nso aye atese yedi Ellen Holland yedi di mfonyin na atale so na yeso mo kwati ade ni ekoko bisa efa na efra ya say ikodo police for anomate atese wo mo traffic e de fi ikodo na omo di akọ aye US na ya say do US ebuo wo mo ye pa ani ebiso om say na Ellen Holland ni mfanyi ya tata so dia na adan mu producer ya Ellen Holland na no mo say ebuo da bi o say kwabna wo mo say ayi enkrofo no mo je no client for akwa say client for no wo mo so mo ya ne sa no mo hu obi ane ne de enti say ya Richardo wodie ni a se ne bi o mewu sa Richardo die ni ntinom e no mo fa players o mo wodi mpa ti se Cristiano Ronaldo ti se Lionel Messi ti se Ellen Holland enti yaka Ellen Holland a e bia onim se ba kuma se ko top high ni anwo so mo so die no enti no ada ikodo a police for the chase wo mo twa nkrofo no investigation no o mo interrogate o mo chase ene Ellen Holland ana asoma mo ana mo nya duma emfama Ellen Holland na mo mfanyini na taso for Ellen Holland ne say product no client no ene na be specific area at so mo di cocaine so echo enti no ada no ya duma ikodo a police for no so aya na no pe no make check kakra e de ma wo duma de so now me ko PG wo ma ton player na PG for hu asebo ma ya de kwabna player ni ma medu no medical de na ma loan crowd da eno ya sio Suzuki wo mo ton from Parma 35 million euros ene ya package e ma advance nyina ka hom atasa brantana ba PG boboko no na wansa sa akoda we na Juve anso chaso munya son Suzuki a mo so ebe peni ye pa na Juve for pen loan to ana Parma for se da bi wo beto na no aton loan pa de nya de so beto no e di PG for so mo de mo to no wo mo to no wi o mo de ni malo e de ma Juve for na sisi ya si baby adunu ya se between Juve and PG why no betra Branton salary na yesi ne ani tine obeko no akwa and medicals no e de ma PG boboko no and yes son Suzuki reporter efi akoda na kate e de eba o dwumade so me baba ya Manchester United story bi e de man so say but I quickly no mame ni nkomo we kakra wo Arsenal kate na 10 enwanari akoda na ko Olympic tuma say e kobo kakra e lonto na akoda no so kobo e kwabna Mikel Arteta no ata Mikel Takasa dia fa ho what's up Branton sati so colon ato so dia Branton ma alone na be ha what's up man for trouble na papa na koda ya woni popo wodi ni colon akwa dem but opeso obi say eno a munya Arsenal recently wo mu preseason matches na mo ebobo obo no wasi mimi say manya bia hwa na manya bia hwa nka mbeti asesa koda no wo colon ba no wa matcho ye pa enti atoda bia aye player bi wa nya say team ni mpeno e bia player ni mfi susu kakra 1% ni mfi nyini abasa no mo dina malo no akwa akwa kakra wonya ample time wonya man day in day out matches aba ano bo ma player no bobaka etimi boy pe no bi ana etene winare enso aye diama Arsenal boboko na ane reporter Mikel Arteta ade eba e wodumade so former limited wo mo so mo di nupa na de aba wo mo any follow UK limited akan bo mo de follow man na de aba eye me dro wo mo de follow man so aba e mo ba bia yo besema afa follow beauty plus eye ahofan to so Volovat also life ebehwe no mpema ye metuma Volovat omega 3 fish oil Volovat Astro4 plus and beboa amatase wintrima de ho of Volovat platinum plus no team with skin new nails and omedi Volovat immune life and sober and your immune system booster and omedi Volovat mino can sober ye ma mino paying for afen so omedi lumitos abaye made dia to that ebeboa amatase etumade dia mo wani nyina se ya the suspension man ko that tablet ni pay for there omedi neuro John so dia pam and ni edi 2 or ya
so ase wo baby tutu ana de bi asesa ho ahoade aba wo me de baby fight drops ene ne shop aba eno yankoda duro ano na ade ma bo tofo bia akoda ne timi nyini ye wonyini from na poso ya tete kama ana o me de bioglobin swap ene the capsule so aba ene yempem for tonic vitamin B12 folic acid ene adwon ewom ti obi a wontimi na wani su chine wakoma bo pede afi uhumi yensi so wote bra woni pedua ma wadwo no ana trouser 400 ayasusu note that with the family diwema mama monsanka won de woko pharmacy ene drug shop bia monsa betimi akabe o mo no mess ne 0561 088666 and as 0561088663. Now when the former trust limited omunu peribi na no sweat my boy pa now me come Manchester United na Manchester say another na kwabna mutim say another me hemu game ni bio enya me ani masa ho Manchester na team na anwa wusi enya na say no ati ana asi enya no Manchester league on bete Manchester sisi do mo Chelsea o metete apasam Leeds United no abusia mama hwe game ni bi ni awuade nyankopon ball Leeds United ene o te pepa Manchester ni na musa ya pon 1-1 Manchester United and other so boys are adwuma enim say ja Richard o si team ni ma de say no amekọ atiro mate wa no asem o si team ni ma de na jam kopia kakra e de to atire mu hit 2 goals keke Manchester United ma he ne Brandon Biemo na Biemo kwabra me ni who striker or to throw in striker who now to throw Jordan you ko bo free kick na mukasa etiji de Manchester United striker throw eba ayi keeper na side okra akwari nyobe kwa akofato yesi ko bobo se ve was aduma bi na sector moko ve was by the same thing this Abraham Biemo strike or to throw for utikoni fan pimpim fama no ada o me Leeds United and so abo 1-1 but nyame anim ne Manchester United say Lewis Kelly and Branton de Eduardo Camavinga and fe Lewis Hall wọ́n say wọ́n nya sa players ya miensa any deal la wọ́n beye ensu abom enti players a wọ́n ani abiri pa atese wọ́n di unkomo medical kato say Lewis Ward ya wọ́n say a long term replacement for Luke Shaw unkomo kakra ni fifi ho na Oren Tramane and Eduardo Camavinga na am say Manchester United enya wo so Oren Tramane de wa hwe ano ma nya no enti Eduardo Camavinga ana Manchester United jo mani atrem eni unkomo kakra so ba Galatasaray and so Edin Komini FC Porto. One more chance Matthias Tell. One year player at my Tottenham Hotspur. One more chance woman ya Branton on Bessan ye Pabata Galov there. One more so more fun loan 2.5 million pounds. Woman in tum ebia do on us on Betona. 21 million pounds. I know and so Sky and then Coma. Woman Tottenham Hotspur and Sweetie and also Kobaka Crane. Branton there Duvan Vlahovic and so could be Sixers were doing a contract and we're our Turkey and after Romelu Lukaku Bolongoli and so do another honest Fanabati. Well maybe no Fabien Bates. This is the official confirmation enya the France national team goalkeepers trader Zidane enya the Jumana Diamantis na staff no odon so aba account team eno yan koba kakreja etotwa e wo Jumadi so ene confirm anso nsema ye koye no ye de nyina enso edise bibie ni ode a ebusua moma ye fan crofo ama anso nsem no mfansia na fe ye nya kwanya na ye ngregram na eno nso nkoye ono mo TikTok no messages no bebre aba atese enye asem kotwa kwabena bi obake nka kakra so etime e de amamu anhyecha wodo ina so rich bibia ni wada mpato wada ro bibia nhyeda enye ba mosimesi abawo wa ba no ado keke game nice bro from my life here simple you know kakra bi zo oba back o enejuma kwabena now papa wu ade ate 1 year we within 5 days what's what baba be siaka oba cross ababu game ye we aba ka to say me say jamba papa no kro na oku no nti ya won komo kakra ne omo ma brabo ne simple kra ade na ede nti anu so mo board draw against Leeds United anyway preseason mo de end preseason na preseason games ye fan is sir na preseason game there's fans walk up do betimi u beba nti we de